Здравейте, потребители на YouTube, аз съм DarkManBG и днес отново ще играем Grand Theft Auto San Andreas. И днес си купих джойстик и първи епизод ще бъде това ще бъде първи епизод заснет с джойстик. Така. Аз малко се смених прическата, чакайте да видя. Carl, it's Officer Hernandez. Who? Officer Hernandez. I work with Tenpenny at Pulaski. Oh, the bitch. What the hell you want? Hey, show me some respect, boy. Go fuck yourself. You just a bitch. You watch your tone, boy. Now listen, I got a message from Officer Tenpenny. Don't try and leave town. That would be a big mistake. You hear me? We're watching you. Whatever you say, bitch. Както чувствате, полицай Ендерсен, който е мексиканеца, който е колега на Темпен и Пулавски и се обади и такова и казва да не напускаме града, защото нали ние сме били иначе чак. Така. Както казах сега, това е първият епизод, който ще сме джойстик. Аз ще ми е малко трудно да му свикнем до контролите, но нека започваме с първата мисия. Чистиме на гетото. Hey, you gotta keep it real, man. Ain't nobody give a shit about the hood. I do. All they do is sell gay and ruin the place. No crack ever laid the gang tight. I don't know. What's up, y'all? What's up, CJ? What's crack? Man, all they care about is smoking and money. Can't knock a homie's hustle. Sweeping marks ain't sold. They idiots trying to be business. Yeah, but they down with us, man. All they down with is money. CJ, go down there and show these fools you need business. These chumps from the ballers are sweating the homie. Go put pressure on them. Let's do it. We've been putting time in the hood, but we gotta get the homies back together. Like the old days. Yeah, you right. If you were right, go handle your business. Man, they're slang to their own mama. They don't care about nothing. You're naive, my friend. We gotta keep our focus. We need some backup. You seen beat up? But him and the homeboy Bear, they good to have on our side. Oh, Big Bear? Yeah, them base slangers gonna be sorry now. Hey, beat up is only a couple of blocks away. Така, малко съм се променил косата и си сложих отново плътника. Така, нека се започваме към следващата One of мисия. the families ain't up on it. Park and smoke, sweet, and you know George Put that on Truth. the G? Grove Street don't bang no more. Yeah, just get blow. For sure. Преди малко разручих горе-долу Hey, slow контролите down, и fool. знам. You don't even know what store it is. Някой. Whatever, man. This it? Yeah, this is it right here. Open up! You sure we still live here? Fool, I told you this is. Open up! Who the fuck is it? CJ, the fuck you want? Get the fuck out of here. Wait, hold up, man. What happened to for life, nigga? The only thing that matters is the hood, homie. But you'll never understand what getting this money is like. You know what? Get the fuck out of here for you to land on your back. Big Bear, come check this fool. Hey, Bear? Big Bear, that's you? Hey, you still from the hood, homie, or Nah, what? the only thing Bear give a fuck about is smoking and keeping my house clean. Ain't that right, Big Bear? Hell yeah. Hell yeah, what? Hell yeah, sir. Now go make that motherfucking toilet spark. No, man. Bear, come on. Everyone likes to party sometimes, CJ. I'll see you around. Stay the fuck from around here, punk. Hey, nigga, fuck you. It's just fucked up. I see what you mean now, man. If Crack can do that to Big Bear, turn him into a base slang, the average motherfucker ain't got a chance. Damn dope fiends and drug addicts everywhere in the city. Piss me off. Look like it's up to us then. Let's just cruise through the И hood. така, както видяхте, Big Bear и Beat Dub са се отделили от нашото гето. Преминали са на страната на балците, но естествено това няма да остане ненаказано. По-нататък в играта това ще бъде променено. Big Bear ще се върне, към Big Bear съдбата ще бъде жестока. Така, слабо. Така, да. Man, I know this cat. He a punk used to run with a front yard baller OG from Idlewood. I know his place. It's just across the tracks there. Let's check it out. Hey, ain't that front yard turn?
Man, are you a buster? Nah, I'm down, homie. Hey, grab hold of that battle. Да, нека отиваме към следващата точка. Ох, изчакайте за една секунда, моля ви. Моля ви, изчакайте. Ето ме, върнах се. Така. Райдър. Man, we on a serious mission now. Sweat it, homie. Everybody in the hood know balls and foot. Hey, you smell crack then a mile away. Yeah, let's shoot through and introduce ourselves. Good afternoon, ball of dope pushers. Grove Street OG. Майко, направи свирки на Баус. Така ли бе? Fuck them Grove Street fools. Grove Street going down. Mention these motherfuckers. На Баус ли бе? Абе. На Баусите ли бе? Ако то Райдър как почва на града. Така. Само че преди да се върнем. Така, тази. Този. Този. Get out my face. Така, нека се връщаме. Свършихме работата. Now Wallace no Grove Street families on their way back up. Show, homie. If it's smoke, we ain't run out on it. Time change. Oh man, they gonna be mad at us. I warn the gang later. For now, this is bask in the silence of victory, motherfucker. О, майко! Now that the base ain't getting pushed up in their faces, maybe these fools Извинете за това Флинстон, братовчет ми, малкият ми братовчет е тук в момента и гледа анимации, само че понеже го е леко сам и затова не казва нищо. Така, ще спрем клипа докато запазим играта, нали, прогреса на играта и се завърнем. Не, направо ще сейфам и отивам към следващата мисия. С кое се запазваше? Да. Така, с това се скача, да. Докато свикна контролите, малко ми е трудно, но се оправям. Така. На разходка. Say what you rider. Respect has to be earned, sweet, just like money. So what you saying? You don't respect me? What I'm saying is, speak up, nigga. I'm hungry. Man. Hey, Man what's going cannot on? live on bread alone. I know. I tried that shit. Carl, you look a little thin, man. You gotta be hungry, man. Yeah, I What can you eat. fools trying to eat? Let's put on some tacos. Tacos again? Hell no. Chicken, man. No discussion. No chicken. Отиваме да ядем. Like you gonna pass out. Както видяхте, Райдър му се яде тако. Биг Смок не е съгласен, защото вече са яли тако и му се яде пилешко. Но както видяхте, Райдър пилешко каза. Не, пилешко не. Това означава, така както казвах, това означава, че Райдър не е негър. Що не е негър? Не трябва да е в нашото гето. Carl, what do you want? You gotta eat to keep your strength up, man. Hey, I'll take a number 9. Fat boy. Give me a number 9, just like his. Let me get a number 6 with extra dip. I'll have 2 number 9s, a number 9 large, a number 6 with extra dip, a number 7, 2
Мамага. Hey, sorry, bro. You know I gotta know about mom. No, CJ, I know. I'm just trying not to think about it, so. I mean, I didn't know she was hit until it was all over. Yeah, right. Let's eat. Бате, то не успее да яде. Hey, don't we got beef around here? You been getting into it with these fools. I can't stand cold food. Unlike you, I ain't never ate from a trash can. Oh, shit. Trash can bitch. Pass me my food. Hey, look. Kilo Trey scoping us out. Damn, Ronnie, you a jinx. Shit, them motherfuckers headed to the hood. О, пак ли те копеленца? Те са на бах майката. Move it, CJ. Това са уния педерастченца, дето ни стреляха с коледетата, помните ли? Why you ain't blasting, Smoke? I'll see you later, CJ. Put stuff in your motherfucking mouth. Let's go. I ain't stuffing, homie. I'm enjoying my meal. Чакай. Искам да ти кажа две думички. Still, little stick up in your face and stop Майко му да еба. I'm trying to enjoy my food. And those fools are trying to enjoy our death. Now come on, Smoke. Shoot. Hey, I'm just finishing my What's up, CJ? Марина! Бързо, че ги изпушим. Let's roll. My special. Oh, shit. You got ketchup all over the seat. The business at hand, motherfucker. The business at hand. Please, move in. CJ, watch the damn road. Chill, motherfucker. This ain't a Sunday crime situation. My soda, it's all over the fucking floor. We never look up what we done. Now keep your eyes on the baller car. Let's roll. Уф, за малко да фелна емисията. Damn, that was some serious shit. Yeah, man, those baller fools won't try that again. Now let's get back to the grove. Alright, I'm on it. Oh, man. That food fills a hole. А, That's мъкни ми. one up for the grove. Say what, Smoke? All you managed to do was eat my damn food up. Yeah, it was getting cold. Y'all coming in for a beer? Nah, baby. I need to get back to the crib. CJ, give me a ride? Alright, Smoke, let's go. See y'all later. Прекарате с моята къща. Easy game на това. Who's with you back there, Smoke? Man, if you can eat your food while everybody else is losing theirs and blaming you, you straight, homie. What? Nah. Just some poetry I read. Hey, Smoke, tell me why you moved out the grove. Man, got some money from my aunt. I mean, it's a nice place and all, but the grove is in my heart, baby. It's where my dogs is at. Yeah, okay, homie. Hey, thanks, Carl. Hey, I miss having you around, baby. Thanks, man. I wish Sweet thought like that. He don't mean it, CJ. He's still real tore up about your moms, man. Here, get yourself a little smoky smoke on smoke and relax, homie. Окей, си дръпна и се успокоя. Хайде бе. Така. $200. Мерси. И да. Отиваме да сейфаме и епизодът ще приключи. Как? Така, отиваме да сейфаме, епизодът ще приключи до тук. Тук има малко дрифт. Така. Yeah. Hey, CJ, it's Sweet. Hey, what's up? If you don't respect your body, ain't nobody gonna respect you. You too skinny, CJ. You need to pack on some muscle. I want it nagging, I buy a clockwork wife. Just looking out for you, homie. It's all show and respect, you know. Yeah, I guess. There's a gym I go to a couple blocks out from the Grove. Go check it out and get yourself a gangster physique. I'll scope it out. Later, man. Ако искате да получите здравето и мускулите си, отидете до едно така, фитнес салон.
Отидете до иконката Dumbbell, показана на Дара, за да посетите фитнес залата. Благодарим за вниманието. Пак заповядайте. Опа. Да влизаме и да сейфаме. Така. Сега се чуда дали... Ще направим още една мисийка. Тя и без това следващата е кратичка, такава бързичка. Те ще ни учат спокойно. Бързо ще приключи. Надявам, да. Бързо ще приключи, обещавам. Така. Емет. Give me 15, motherfucker. I'll write it down in a second. I ain't gonna pencil with you, fat sucker. Let me play first. Hey, what's up? What's up, man? Who won? Who you think, huh? Me. That does it. That's game null and void, motherfuckers. So, what kind of guns we working with now? One time came through ready to spot. We ain't got shit now. Well, what you gonna do if the ballers roll through? Throw shoes at 'em? Say, what happened to Emmett? Emmett. Gangs these days got max, AKs, and all kind of stuff. Emmett, on the other hand, ain't got shit. Well, until we get that plug, we gotta deal with a cat that always been there for us. Emmett's a Bill Boulevard family. We ain't too close these days, but nonetheless, I'll take you to see him. Get ourselves strapped up. Come on, man. Take a shake him up a bit. Така. Ще ходим да се учим и да стреляме с пистовчета, с пистолетченца. What happened to the fam? What a love Така. now? Shit happened. Seville Родни. Road's temple. Temple runs Добре, strong. живи ли сте? Много. Bad blood leads Даже to без. bad blood. If you read the book, that's the way of the world, baby. Yeah, you know you gotta keep it real. I admire you, Carl. You're a leader, a visionary. Remember me when you get to the top. Give me a breath, smoke. You full of shit. That's my man right there, you know what I'm saying? Hey! Who shot at me? What you kids want? Hey, Pops! Hey, what's happening? Aren't you Beverly Johnson's boy? That's right. Right. Say, ain't you dead? No, Emmett. The other one, Carl. I'm sorry about Beverly. That's why we're here, sir. We want to get the people who did it. Well, you come to the right place. Try anything you like, boy. Man, look at this old shit. Колко ли оръжие има там? Die, little glass baller, fool! Oh, Beverly be so proud of you, boy. Shit, I'm the best there ever was. Yeah, that's real Grove Street Aber noch style nicht. now. Cap your ass and your ass. You want some too? I told, baby. I knew I was the chosen one. Oh, man. Check out Special Agent Big Smoke. Oh, you're making me so proud. He's gay, my friend. Добре, толкова малко ще се добави, може би. Докато оцеля резервуара. Така. Чакайте да се приближа. Dang, you're a killer, Подявайте baby. ходим, Ice храни cold. си. But remember something. Real strength comes from within, my brother. Listen to the boy. Yeah, I guess liberty didn't soften you none, huh? Hey, look, let's split. Hey, I'll see you around, Emmett. I'm 100% behind you, boys. But remember this. You didn't get them from me. And remember this. Emmett is a place for guns. I've always got high-quality merchandise. And I've been proud to serve the community for over 30 years. 30 години, то за колко Crazy е? old fool. Hey, look, you drive, man. I seen it. Опа!
Влезе, скипнах там малко като цената, извинете за това. Каза, че се занимава с бизнеса с повече от 30 години, се занимава с бизнеса с оръжия. Той на колко е? На 50-60? Аз така като гледах, поне 40 му давам, ама повече от 30 години. Няма как на 10 години да почна да се занимава с оръжие. Ще се видим. По-смалк. I thought you was representing. What? Correct me if I'm wrong, but I thought you was rolling with Grove Street again. Already told you I am. Well, I ain't seen your colors yet. You gotta fly the flag, man. Ain't nobody gonna respect you if you ain't representing your hood. Alright, man. My bad. I just ain't got around to it yet. There's a Pico around the corner from the gym and gas. Go get the stuff from Green. Отидете до магазин Гринта и се облечете в цвета на бандата си. Аз като си сложа това. Аз като си сложа долни гащи, ще махна потника и съм готов, всичко ми е зелено. Си снимам обувките и съм готов, зелено съм. Сте в магазина за дрехи Бинко. Между другото, специални благодаря на Force Clan TV, които ми предоставиха този джойстик. Долу в описанието ще има линк за техния YouTube канал. Те са група и ми предоставиха този джойстик. Приятно се работи с него. Зелени военни дрехи ще си вземем. Колко струваха те? 50 и колко $? 55. Така да имаме си едни такива зелени военни. Обувки зелени маратонки. Така, $50 и тук. И още малко парички, часовници, обувки, синдир ще си сложим този, може би. Да, този. Като се приберем в къщата, ще махнем потника и свършваме с епизода. Така. Само аксесуари, зелена кърпа. Да си вземем една зелена кърпа. Така. Благодарим. Така. Опа. Аз пак черен потник не ми трябва. Няма да си купам потници. Така, излизаме. От това. Излизаме от това, готово. Thank you, sir. 99 цента. Много ви е ефтин магазин. Това трябва да е левчето в България. В Америка нямат ли си доларче? Опа, да сме на опа. Така, да влезнем. Да ходим да си смахнем потника и да приключваме с епизода. Събличане. Опа. Аз ще, както казах, не съм отсвикнал на джойстика. Така, събличане. Кое беше сега? Горнище. Така. Вземем го. Опа! Аз не го съблекох. Така. Събличаме се. Вече сме хилаво. Така. Излизаме. Отиваме да сейфаме играта. Така, на разходка сейф, така. Това ще бъде следващия епизод за сега.
Следващия епизод, вместо да ходя на фитнес да ви показвам как тренирам, ще тренирам извън кадър, нали, ще тренирам CJ извън кадър. И като му е на макс всичко, мускулите и стамината се опитам да ги дигна на макс. И като са на макс, такова. Ще видите, нали, всичко ми е на макс. Да. Това ще бъде този епизод за сега. Очаквайте още епизод следващия път. Коментирайте, лайквайте, абонирайте се. И до скоро!